Kum sebentar kejumpan krek ya ke position kaban salong hakakat pratrik urempang arajar aposau. Ke Saint Joseph Parish Mensgan menta kesni keradap kejingkmen ke bakarau namar keladon haru shispa kendaingun ki kon samlat kebaryok pediang ya kesakramen jingpen skam. Imos Reverend Ferdinand Dakar i Bishop Jong kejelanim jawai ile pendap ya kenyam kurukom menta kesni. Hak jingedon lang i Father Biker Orlando Dakar i Parish Priest Jong kemensengan Parish but i Assistant Parish Priest i Father Fidelis Pawa.
God bless